Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri twumva amasaha yo ku gicamunsi, umugoroba mwiza kuri twumva amasaha ya nimugoroba, igitondo kiza kuri twumva amasaha ya mu gitondo, turi ku gicamunsi cyo ku itariki 13 by the way, z'ukwa munani 2025. Nta kindi tugarutsemo rero ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tuba tuje kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze. Ariko nyamuneka ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni bumwe mu butaka navuga ko kugeza amaginga ya bwamaze noneho kugaragaza kugenda ko bugaragaza neza ko bugiye guhura n'uruva gusenya, kuko ubu tuvugana rwose munyemerere mbabwire yuko mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byamaze kuba bihindura isura nk'ayitwa mu nkengero z'umujyi wa Bukavu za Panzi. Guhera mu masaha y'isa munani z'ijoro icyitwa isasu byabivuzaga ubu ku rwego rwo hejuru kugezaho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC Wazalendo bagezeho bagakwira imishwaro, ndetse no kugeza mu masaha ya mu gitondo rwose amasasu yumvikanaga nubwo atari menshi. Ngira ngo yenda tugiye kuba twinjira mu makuru agiye atandukanye, ariko nyamuneka nawe Uvira byakomeye, abagera ku 1000 bamaze kuzanwa n'amato abiri rwose. Nyamuneka aba bakaba rwose bavuye hano mu bice bya Zakarimi mu ntara ya Tanganyika. Ibintu byakomeye Uvira naho rwose umuvumbi igiye kuba ritumuka, icyitwa umurundi arimo arahisuka ku bwinshi. Nyamuneka ariko arigenza nzanye amakuru menshi bikangombwa yuko rwose ndaza guhita amita ninjira mu mwandiko, ariko nkawinjiraho nari nasuhuza abantu. Nyamuneka munyemere mbanze nsuhuza abantu kugira ngo ninjire mu makuru. Ngira ngo murabizi kaba ari agacemo, ntabwo nkunda kwibana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mavuga iby'ingenzi nkahita nigira mu gihugu cy'i Burundi. Reka rero mbere yo kugira ngo twinjire mu cyitwa ingingo z'ingenzi mbanzemo nisuriza abantu badukurikira, kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Mulangara, bari muri Coline ya Tungwa, bari muri Coline ya Kinazi, ndetse n'andi hagiye atandukanye. Badukurikira bari hano Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, ariko kandi bari Uganda, bari na Congo. Baradukurikira cyane 5/5. Benshi badukurikira kuko tubasanga mu ntara 6 diaspora, tubasanga muri Canada, mu Faransa, ndetse na United Kingdom, UK n'ahandi hagiye atandukanye. Atwaye ikazero twikuye ku mutima. Nyamuneka munyemerere duhita tuninjira mu cyitwa zimwe mu ngingo z'ingenzi. Ariko nayo ninjira mu ngingo z'ingenzi, nabonye igihugu cy'u Burundi rwose nyamuneka cyamaze noneho kwerura mu buryo navuga ko budasanzwe, cyamaze kwerura by'umwihariko mu bijyanye no kuba kirimo cyohereza abasirikare mu mujyi wa Uvira. Twirukanse cyane rero, reka duhite twinjira mu ngingo z'ingenzi iturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ariko impamvu mba mbivuze ibi ngibi ni uko nabyo bifite aho bihuriye n'igihugu cy'u Burundi, kuko drone niho zimo zaturuka. Amakuru rero namaze kwakira atari ivumbi ni uko izi drone nyamuneka by'umwihariko zamaze kuba rwose zigira kara kajya he. Zimwe muri zo ubu tuvugana rwose zamaze kuba rwose by'umwihariko intare zasangwe zivugutira umuti mu gihe zaza kuba zongeye gukora amakosa yo kuba zahaguruka. Nako mujya Uvira icyitwa amasasu menshi, icyitwa kubomorana hagati za Sarambwe ndetse na leta RDC ifatanyije n'abarundi, nabyo birakomeje. Ibi nabyo turaje tubyinjiremo kuko ari imirwano ikomeye cyane yabaye muri iri joro ryakeye. Iyi mirwano iza gusiga benshi bahasize ubuzima, ariko nabyo turaje tubyinjiremo kabisa, umenye byinshi by'abacancu bamaze no guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka ku makuru menshi byatandukanye tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera turebere hamwe iby'abacancu bamaze kugera mu mujyi wa Uvira, ndetse murabizi ko mu gihugu cy'u Burundi hari abagera ku 2500. Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka ku kijyanye n'amakuru arimo aturuka mu mujyi wa Bujumbura. Mu kanya gato hari inama idasanzwe, iyo nama iri bwitabirwe n'abayobozi bagiye batandukanye. Ni inama rero yamaze kuba rwose ipangirwamo byinshi, ariko bijyanye n'ubunini n'intambara igihugu cy'u Burundi gikomeje kurwana nayo tuje tukabagezaho uko byinshi biri bwigirwe muri iyi nama. Twebwe twamaze kuba tubimenya, cyangwa se twamaze kuba rwose byamaze kuba
bitugeraho muri rusange. Yes, turaza gukomeza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ku cyitwa imyiteguro idasanzwe by'umwihariko ku banyapolitike bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi barimo baritegura guhangana cyangwa se kugomba kugundagurana n'uwitwa General Neva. Nayo irakomeje ndetse inama zikomeje gukorwa ku bari gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mugabo barebe nimba ashobora kugenda gake igihugu cy'u Burundi kikongera kikabona umutekano. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyimira dusimbukire ahitwa muri Cibitoke turebere hamwe uko situation ihagaze. Ni ibice bitari gusiba kumvikanamo amasasu menshi. Turaza kuba tubapudetinga mu bice bigiye bitandukanye tugenda tubabwira uko situation ihagaze. 5 kuri 5 rero akora subscribe kugira ngo tugenda twibanira mu makuru agiye atandukanye abakomeje natwe kugenda atugeraho muri rusange. Ntabwo ndi butinde twirukanse cyane, munyemerere mbanze rwose mite ninjira kuri izi ngingo, mbanze nzivireho rimwe. Izi ngingo zibijyanye ariko ibyizi nama by the way n'ubundi uko byagenda kose icyo twiteguye ku bijyanye n'inama cyangwa se ku bijyanye n'ibyari birimo bibera ibyo muri Qatar, n'ubundi uko byagenda kose twiteguye yuko biraza kugorana yuko araza kuvamo ikintu kizima. Icyo kintu ndakeka buri muntu wese ukurikirana ibibera ku mirongo y'imbere ku rugamba abyiteguye, kuko biraza kugorana by the way kugira ngo hagire ikintu kiza kuvamo. Impamvu ni iyihe? Ni ukuvuga ngo igihugu cya RDC cyangwa se igihugu cya Congo ntabwo kugeza maginga ya cyari cyiyumvisha ngo kibe cyakira ibyo AFC cyangwa se intare zasarambwe zimo zirabasabana. N'ubu baracyatsimbaraye, mbega baracyameze nk'ibishyitsi. Urabona ko rwose nta gahunda n'imwe bafite by'umwihariko yo kuba bagira gutya bakaba bakicara bakaganira n'izasarambwe. Ubwo rero rwose nyine baraganira ariko ugasanga iby'uruhande rumwe rukeneye urundi n'urubyemera, ugasanga bamwe barasaba ibi abandi bakavuga ati reka. Ibyo bintu byose rero washyira mu gatebo wagereranya ukabona ko ari ibintu nyamuneka biri bugorane cyane kugira ngo uruhande rumwe rwumvishe iby'urundi rukeneye. Ubwo rero rwose n'ubundi ibi biganiro igihe byari byarateganyijwe byagombaga kurangiraho si cyo gihe byarangiriyeho, n'ubundi byakomeje kugenda bigoragorana. Ibi bintu byose rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza ko biza kugorana cyane kugira ngo ibiganiro byaberaga iduha muri Qatar by'umwihariko bibe ibiganiro byanyuze mu mucyo. Ibi bintu biraza kugorana cyane ku rwego rwo hejuru, twisange imyanzuro itabaye. Ahubwo nyuma y'ibi biganiro murabizi ko twari dutegereje ko ibi biganiro birangira ngira ngo, ariko sinibyo gusa twagiye tuyibona ahantu henshi. Izasarambwe n'ubundi zo zitegereza ko ibiganiro birangira. Ibiganiro iyo bimaze kurangira inshuro nyinshi nibwo tubona imijyi igiye itandukanye ivuyemo. Ngira ngo mwarabibonye Goma ijya kuvamo, ibiganiro byabaye byinshi, ibiganiro bivamo ubusa. Nyuma yo kuvamo ubusa nibwo Goma yavuyemo, twarabibonye mu bice bya Bukavu. Ibi bintu rero ahubwo bishobora kuba bigiye gutuma by'umwihariko rwose ikiswe umujyi wa Uvira, icyitwa wa Murundi urimo wa mushinga ntahe nyamuneka ahurira n'uva gusenya cyangwa se ahura n'ibibazo bikomeye. Ibi bintu byatangiye no gutangira, ariko kandi bikaba byatangiye mu gihe n'ubundi imyanzuro twebwe rwose tutari twakayimenye cyangwa se tutari twamenye imyanzuro yavuye muri ibi. Ariko n'ubundi iyi myanzuro ivuyemo ikintu kibitubwira nuko imiripuko ku rwego rwo hejuru ititangira mu bice by'umwihariko bigiye bitandukanye. Yes, igihugu cy'u Burundi rero kikaba kirimo kiragira uruhare rukomeye cyane by'umwihariko muri ibi biganiro, ndetse kikaba ari n'umujyanama mukuru w'igihugu cya RDC. Ndetse amakuru dufite, igihugu cy'u Burundi kikaba kirimo kirakoresha iby'umurengera kugira ngo umujyi wa Uvira by'umwihariko utaza kuba ufatwa muri rusange. Ubwo rero rwose nyamuneka mwumve yuko ibintu bikomeje kugenda biba ibindi ariko kandi bihindura isura mu buryo navuga yuko budasanzwe. Si ibyo gusa kandi nyamuneka narababwiye ati kijyanye n'amakuru rwose, amakuru aba ari menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Narababwiye ati amakuru aba ari menshi cyane. Reka tuve ahangaha duhita tugaruka gato ku gice
cy'i Burundi. Nanone ku gice cy'u Burundi mu kanya gato gashize abacancuro bose bandi bagera kuri 300 bamaze guturuka i Bujumbura. Aba bacancuro rero ngo bakaba bajyanwe mu mujyi indani rwagati wa Uvira. Ikintu kibajyanyeho rero nta kindi nyamuneka ni ikijyanye no kuba no kongera icyitwa umutekano, ni ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe by'umwihariko kugira ngo urugamba ruze kuba rufata indi ntera mu buryo navuga yuko udasanzwe. Impande zombi zirimo ziritegura mu buryo buremereye cyane, zirimo ziritegura mu buryo bukomeye rwose. Icyitwa imirwano iremereye cyane igiye kuba yakaduka cyangwa se igiye kuba yaba. Imirwano ikomeye cyane rwose igiye kuba yaba, kuko abo bacancuro bari kumanuka gutya ntabwo ari abacancuro bagiye gutyo gusa, nyamuneka ntabwo ari abacancuro bagiye kubusa, ni abacancuro bagiye mu mirwano, ni abacancuro bagiye kwitegura urugamba. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira cyo ibintu uko byagenda kose birasa kugomba guhindura isura, tubone imiripuko ku rwego rwo hejuru, tubone imirwano ikomeye cyane by'umwihariko muri rusange. Tuve kuri ibi bintu by'umwihariko tugaruke gato no ku yandi makuru agiye atandukanye. Narababwiye amakuru ni menshi cyane bariho n'umutekano, politike na diplomasi mu gihugu cy'Uburundi. Ubu tuvugana hari inama idasanzwe, ni inama iri gutangira mu kanya gato, ndetse ikaba imwe mu nama iremereye cyane iri bwitabirwa n'abanyapolitike bagiye bakomakomeye. Ese abo banyapolitike mukeneye kumenya abo ari bo? Amakuru mfite ni inama yatumiwemo uwitwa Agathon Rwasa. Ngira ngo murabizi ni umwe mu banyapolitike rwose navuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi. Ikaba ari inama irimo abitwa ba Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ikaba ari inama iraza kuba yitabiriwe n'abarimo ba General Prime Niyongabo. Ikaba ari inama iraza kuba yitabiriwe n'abitwa Mazimaka, Abanikasha Mashokero barakomeye muri CNDD-FDD. Ni inama iri bwitabirwe n'abadede benshi, ndetse umwihariko w'inama ikaba ari inama iri bugaragaremo na madamu rwose w'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se umufasha w'igihugu cy'u Burundi. Ubwo ni umufasha wa General Nefu. Ni inama igiye kwiga rero ku kijyanye n'umutekano muke ndetse n'ingaruka zishobora kuza kuba ku gihugu cy'u Burundi mu gihe umujyi wa Uvira uraza kuba ubarizwa mu maboko y'Izasilamu. Kuko bamaze kwikanga, baravuga bati nimba iduha muri Qatar nta kintu kizima cyavuyeyo, uko byagenda kose biraza kuba ngombwa yuko natwe tuza kurwana, kandi urugamba tuza kuritakarizamo byinshi bikomakomeye. Biraza kuba ngombwa yuko duhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ubwo rero rwose nyamuneka bigendanye n'ibyo bintu byose bikomeje kuba, amakuru mfite atari ivumi nuko ibintu byamaze guhindura isura. Iyi nama rero ni inama igiye guterana mu kanya kari imbere, iraza guterana rwose mu kanya kari imbere mu masaha 8:30 igera muri 35. Ni inama iri bubere za Gitega. Ni inama ndetse yanategujwe mu buryo bw'ibanga, ku buryo nta muntu uwari wese ubonetse ushobora kuza kumenya yuko iyi nama yabaye, kuko irimo iriga mu bintu bishobora kugira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi, mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gitanze imisade iremereye cyane by'umwihariko hano muri ibi bice by'umujyi wa Uvira. Barimo barareba bakabona intare zasarambwe zakuyemo Goma, intare zasarambwe zigakuramo Bukavu, intare zasarambwe zigakuramo Karehe, intare zasarambwe zigukontrola Rucuru, intare zasarambwe zifite ibice byinshi muri teritwari ya Robero, zifite ibice byinshi muri teritwari ya Rwarikare. Bakareba bakavuga bati none umujyi wa Bukavu niyo mujyi uri bubananire, none uyu mujyi niyo ukuramo biraza kugenda bite ku basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba? Uyu mujyi niba ukuramo biraza kugenda bite? Nicyo kintu rero kirimo kiragenda kigaragara hano muri ibi bice. Bakavuga bati none uyu mujyi nibaza kuwukuramo ibintu bishobora kuza guhindura isura, tukabona imiripuko yo ku rwego rwo hejuru, tukabona icyitwa imirwano ikomeye. Bakavuga bati rero aho kugira ngo ibintu bize kubaho, reka twebwe tuze kwikumira hakiri kare. Ubwo rero rwose nyamuneka amakuru namaze kwakira nuko ibintu rwose bakomeje gukora ibishoboka byose
kugira ngo baze kubikumira, ahubwo baraza kubikumira mu buhe buryo? Kuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyamaze gutanga byinshi kandi bifatika binagaragara, by'umwihariko bigomba kwifashishwa mu gihe intare za Sarambwe zaba zikuye mu mujyi wa Uvira. Ibyinshi biri kwibazwa hano biraza kugenda bite? Ibi bintu biraza guhagarikwa mu buhe buryo? Kari ibintu biri buze kugorana nyamuneka, kari ibintu biri buze kugorana, ni ibintu biri buze kugorana. Kuko nk'ubu mu kanya gato nakiraga amakuru, ndimo nakira amakuru y'ibijyanye n'ibintu bikomeje kuba mu mijyi igiye itandukanye. Ndimo numva hano za Bujumbura bihwisa amagambo menshi bavuga yuko urujya n'uruza rw'abasirikare rwatangiye kwiyongera mu mujyi wa Bujumbura kugira ngo intare za Sarambwe nazo zitaza kwihorera ziza gutesha umutwe igisirikare cy'Umurundi cya FDN muri no mujyi wa Bujumbura. Aya makuru mu kanya yangeragaho rwose yemeza yuko impande zombi ubu ziryamye amajanja. Mu mujyi wa Bujumbura baryamye amajanja kugira ngo isaha ku isaha ibyo barimo barituriza Sarambwe bitaza kubagiraho ingaruka. Kandi nyamuneka, igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kugirwaho ingaruka n'ibintu kirimo kirakora ku butaka bwa RDC. Nimba kirimo kirafata drones kikazohereza mu bice bituwe n'abaturage, abaturage bagahungabana bakikanga bakavuga bati noneho ibintu bishobora kuba bigiye gukomera, uko byagenda kose nacyo ubundi abanyarwanda nibo bajya babivuga neza bakavuga ati huguha nimba za Sarambwe kuze urufaro rw'amasasu urumva zo zibugwiki, urumva ziri bugwiki. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose nyamuneka nta kindi rwose ni amasasu nazo ziri gutange. Ubwo rero rwose icyo nakubwira cyo ni uko ibintu bishobora kuza guhindura isura, by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibintu bishobora kuza guhindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba, tukabona ibintu bibaye ibindi, tukabona ibintu bikomeje gufata indi ntera. None ibintu biraza gufata indi ntera, tubona ibintu bihindutse. None nimba ibintu bikomeje kugenda bitya se, tubona imyiteguro idasanzwe igihugu cy'u Burundi kiri kubikora. Ngira ngo murabizi mu minsi itambutse major y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya RDC baraganiriye bareba ku bibazo by'umujyi wa Uvira. Ibyo byose ni ibintu tuzi neza. Urumva igihugu cy'u Burundi kiri kugira uruhare rukomeye cyane muri no ntambara iri kuba ku butaka bwa RDC. Kiri kugira uruhare rukomeye cyane. Uruhare rukomeye cyane rero, impamvu ikomeye cyangwa se ikibazo gikomeye nuko mu gihe intare za Sarambwe zaba zirimo zirakontorora umujyi wa Uvira unakomeje kugenda uberamo imirikuko ku rwego hejuru, bishoboka kuba neza biraza kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Kuko nabo ntabwo bari bwemere kwicara cyangwa se ngo batuze bazi ko uwo bari bahanganye k'ubwo butaka bahana imbibi, kandi nabwo isaha ku isaha ashobora kubagira nabi yifashishije icyitwa indege z'intambara cyangwa se n'ibindi bikoresho. By'umwihariko baraza kugomeza baryamira amajanja ku buryo igihe ashobora no guturuka drone mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi nacyo gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ahubwo muraje murebe ibyo tugiye kwirebera sahize, muraje murebe ibyo tugiye kwirebera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru ni menshi cyane arabana n'umutekano, politike na diplomasi, ariko ibi byose mbibutsa nubwo biri kuba hari abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi, abitwa ba Gervas Ndirakobuca bakunze gutaza abanda kugarika, bamaze kuba bitereka baravuga bati nyamara ibi bintu turaza kubona ingaruka nyinshi, ku kijyanye n'umujyi wa Uvira. Gusa ibi byo ni ibintu n'ubundi twari dutegereje kubona. Turaza kubona ingaruka nyinshi ku bijyanye n'igihugu cy'u Burundi. Ibi n'ubundi ni ibintu twari dutegereje kubona. Gusa icyo nababwira cyo mube tayari tuze kuba dukurikira ikijyanye n'imirikuko ku rwego hejuru, by'umwihariko igiye kuba hagati ku mpande zombi mw'ibi bice, kuko hagiye kuba imirwano ikomeye cyane. Yes, ntabwo turi bukomeze gutinda rero kugira ngo dukomeze turya iminota, ahubwo nanone munyemere babwire yuko mu kanya gato gashize, usibye kuba abacancuro bamaze kumanuka, hari n'abandi basirikare b'Abarundi bari bukomeze kugenda bisukasuka, by'umwihariko mu bice byaza Uvira, kuko ntabwo aribo bonyine bari kugenda. Hari indi misada myinshi iri kugenda ikenerwa abasirikare nabo rero
bakaba barimo baritegura kugira ngo isaha ku isaha nabo baze kuba bakomeza by'umwihariko berekeza mu bice by'umujyi wa Uvira ahasigaye iyi ntambara izasiga yigishije abantu bo muri East Africa ibyigwa byinshi cyane, kandi byabaye byiza yuko ibihugu byinshi byashoboye kuza gukunganira muri Congo kugira ngo byige amasomo y'intambara n'ukuntu amakimbirane y'ibihugu ashobora gukemuka. Ntere mu rya Perezida Paul Kagame yavuze ati ibisubizo ku bibazo bya Afurika bibe ibisubizo by'Abanyafurika. Ni byiza cyane kubona Amerika ataco ishoboye, Union Européenne ataco ishoboye, n'iyindi migwi za mercenaires zikaba zaje zikagira icyo zikoze muri Congo ariko ntihagire icyo zishikako, kandi bakavanwa muri ibyo bice muri ako karere bakubiswe urusasu na bene igihugu na bene akarere. Ibyo rero nicyo twakwita tornade l'histoire. Mbega ikibazo twokwibaza muri iki kiganiro tugiye kuvuga, mbega Ndayishimiye, Perezida Ndayishimiye ari bwemere ari bwumvire impanuro y'umukurambere Perezida Yoweri Museveni? Ico nico kibazo twoshobora kwiyumvira, twoshobora kuvuga ko muri iki kiganiro. Muribuka ko naciye umugani uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero buriya nkuru Prito Ndayishimiye amaze guhanurwa kenshi, kandi birashoboka ko n'abariya agenda atumviriza canke afata nabi wo mu mugambwe wiwe, nka ministre wa mbere canke ibindi bihangange biri muri CNDD-FDD bashobora kuba baramuhanuye, ariko kuri ka kagagazo kiwe ka neva bikaba byotuma rero adashobora kumva impanuro abakurambere b'abaperezida bayoboye ibihugu bafite experience mu buyobozi bw'ibihugu, abantu bafite experience mu bintu bijanye n'intambara, abantu b'abakurambere. Murabona bariya bose ba Thabo Mbeki barahanuye, barahanura Tshisekedi, barahanura Ndayishimiye, baragerageza guhanura abantu bari bose bagomba kwinjira mu matate yari muri Congo, ariko abo bagabo ntibashoboye kugira umutima wo kumva, bagize umutima ukomeye. Nico gituma rero ubona bakomeje agatsi ko kuvuga ngo bubandanye intambara aho kuyoboka inzira yo kwicisha bugufiya, inzira yo mu biganiro, kugira ngo tuganire twese hamwe Abanyafurika ba East Africa kazoza keza k'ibihugu byacu n'iterambere ry'abaturage, aho kuguma duta umwanya mu byo gushihana. Reka tugaruke gatoya Uvira. Uvira niyumvira ko nimba amatwi ya Ndayishimiye atazoshobora kumva ko bazoba bamukurugutuye mu kumwirukana ku butaka bwa Congo, mu kumwirukana akava ku butaka bwa Congo agasubira i Burundi, agasubira i Gitega, niyumvira yuko nta kindi kizoba gisigaye. Ni bya bindi byo kuvuga ngo nakahebwe, ni bya bindi byo kuvuga ngo ijya gupfa, inyana ngo yishwe n'amata ngo nta wundi mwerera. Urumva iyo umuntu atumviye impanuro, iyo umuntu akorewe ibikorwa agatsindwa mu rugamba, ntabyumve ntabitahure ngo yumve yuko akwiye guca bugufiya ngo yicare ku ntebe n'abo bafitaniye amatate, niyumvira yuko atawomuririra ku byo mushika ko nyuma.
rero nico gituma tuguma tuvuga ngo utosora ifuku yamizamwo agati, nongeye kumutera akamo kandi kugira ngo ahubwo afate umwanya wo kwita ku iterambere ry'abarundi mu kurwanya rushwa yatsa indaro, mu kurwanya amacakubiri, ibitekerezo by'amacakubiri byatsa indaro bikinjira mu nzego zose, cane cane ibyo bitekerezo bya ideologie genocidaire, ideologie ethnique, ivyo navyo vyatumye igisirikare c'Uburundi kitakifite igihagararo co guhagarara imbere y'umwanzi yaba ateye igihugu kugira ngo ico gisirikare c'Uburundi gishobore kumutsinda. Rero nico gituma guverinoma Ndayishimiye na Tshisekedi bahisemwo ya nzira ivuga ngo politique c'est de mentir, begenyeza ibinyoma byose vy'ukwerekana yuko u Rwanda arirwo rubabujije kuyobora ibihugu, aribo bibabujije gutunganya ivy'igihugu cabo, ariko urumva ko ivyo ari ibihendwa abana, ivyo ni ibintu vyo guhenda abana, guhenda abantu badafite ubwenge, abantu batiyumvira kure, abantu badashobora kuraba ibintu ngo bamenye insobanuro yavyo. Narababwiye yuko burya ibijanye n'amatati y'ibihugu, ibijanye n'intambara z'ibihugu akenshi biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu z'ibihugu canke ku nyungu z'abantu ubwabo ku giti cabo ba perezida nyene. Hariho abashora intambara, hariho abavuga gakokeza ibintu by'amacakubiri, ibintu by'amoko, ibintu vy'imipaka, kuko baba bananiwe kwishura ibibazo abaturage bariko barababaza, noneho bagaheza bakazana ibintu mwene ivyo pour détourner l'opinion y'abanyagihugu, y'abaturage bariko barababaza. Ikindi urumva biba ari ibintu byo gusamaza kugira ngo wa muperezida babone yuko nubwo yananiwe atari we, ariko vyavuye ku bandi. Rero abaturage, abanyagihugu barakwiye kukanura amaso, bakarikanura, bakareka guhendwa, bakareka kuzimagizwa. Iyumvire nawe kuja kugwanira inyungu z'umuntu, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bagapfa, urwaruka rugapfa, abasirikare bagahona kubera inyungu z'umuntu umwe. Ivyo rero birababaje, nico gituma abaturage ndetse n'abasirikare n'abapolisi, inzego zose z'umutekano rimwe na rimwe zikwiye kubwira abo bantu b'abasivile batazi intambara ico arico, canke abo bantu baba banyotewe kuguma ku butegetsi bagasahagura, maze kugira ngo ntihagire ibyo babazwa, bagashora intambara mu bindi bihugu. Ariko nagomba nongere kubakebura barundi, barundikazi, bategetsi b'ibihugu cane cane b'u Burundi, intambara, iyo utsinzwe intambara hari indishi. Indishi ni ingaruka zikubako iyo ugiye mu ntambara ukayitsindwa. Akarorero ni kenshi, murabona twufata mu buto, urabona ko iyo ntambara yagize ingaruka kugeza n'uno munsi. Gutsindwa kw'Abadagi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ya mbere y'isi yose, murazi yuko vyateje ibibazo bikomeye, ubukene butovugwa mu gihugu c'Ubudagi. Rero buriya iyo ugiye mu ntambara
ugatsindwa, ikiguzi icya mbere abapfuye ntibasubira kuzuka. Ibyakoreshejwe intambara itwara ibiciro kininiya, intambara irahenze cyane. Igihugu rero iyo cishiye mu ntambara gihahombera ibintu byinshi, na cyane cyane iyo gitsinzwe intambara. Kandi iyo igihugu gitsinzwe intambara, abagitsinze baracishuza. Rero Ndayishimiye ntiyumvire ngo kuba yaragiye muri Kongo akakica, akiba, agakokeza amacakubiri, akabera imbogamizi mekanizme ya East Africa, yari isa n'iyari yashoboye gukemura ibibazo byari muri Kongo, atabantu benshi barapfa. Ntiyiyumvire ngo bizogenda uko, ntiyiyumvire ngo nta nkurikizi, inkurikizi zizoba, akarere kazomubaza. Igituma yiyonkora mu mugambi wa East Africa, agakomantaza umutima wa Tshisekedi, akamuziba amatwi, bakanka kwicarana na M23 inganda zitaratikira. Ubu rero inganda zaratikiye, abapfuye ni benshi muri Kongo, abasirikare n'abapfuye muri M23 ni benshi, amafaranga amabije yakoreshejwe ku mpande yose ni menshi, kandi ibyo byose ntaco byafashije mu iterambere ry'akarere ry'ibihugu. Ubwo rero urumva ni rya jambo rivuga ngo amunguranka niyo mazikesha. Rero twagomba guhanura irya nyuma, Perezida Ndayishimiye ntiyumvire yuko kuvuruga akarere, kuvuruga ibihugu, guhindura abasirikare b'igihugu bakaba za mercenaires, ntiyiyumvire yuko bizijana. Intsinzwi yose itsinzwe mu ntambara, haba inkurikizi mbi, haba ikiguzi, haba kubazwa. Rero nagira ngo ndamukebure, ahubwo yihutire ibiganiro. Bene Tshisekedi boye gukomanaza umutima, boye kwiruka za Amerika, za Burusiya, za Shinwa, abo ntaco bazobamarira. Abo gico babamarira n'abaturanyi, n'abanyene bagiriranira amatate igihugu cy'u Rwanda. Indongozi za M23 nabo bakwiye kwicarana. Noneho murabona umukambwe Perezida Museveni yaraye ahawe kubandanya kuyobora urwego rujejwe iby'umutekano muri aka karere. Ni inararibonye mu buyobozi, mu by'intambara. Namwegere nabo bose aba perezida, aba bakiri bato ba Samia Suluhu, aba ba Ruto, aba ba Tshisekedi, Ndayishimiye, begere inararibonye aribo Museveni na Perezida Paul Kagame. Babubahe, babumvire, kuko bari abantu ni inararibonye mu by'intambara, ni inararibonye mu by'ubuyobozi, bafite ibitekerezo byiza bitomoye byo kubaka Afurika. Aho kwirata n'ukwiyemera, bace bugufiya. Umunyamerika ntaco azobamarira, Umurusiya ntaco azobamarira, Umushinwa ntaco azobamarira. Ariko narababwiye, mwibuke kuva mu ntango y'intambara, narababwiye ati umunsi mwabonye Museveni, Paul Kagame, Ndayishimiye, Tshisekedi, Samia Suluhu, Ruto, uriya Salva Kiir, uriya muri Somalia, mukazobona umunsi bicaye bakavuga bati turagomba kurangiza intambara muri East Africa. Nta n'amasaha 20 azohera ahantu hose havugira urusoro rudacecetse. None ni kubera iki abo ba perezida badafite ubugombe bwo kugira ngo bagarukane amahoro, bicare
ingabo zabo bazishire hamwe aho kuziteranya ngo zimarane, ahubwo bagire synergie de force ya East Africa. Ahantu hose hari urusoro barucecekesha, ahantu hose hari imigumuko bayicecekesha, ahantu hose hari akarengane bagacecekeshe. Kubera iki abagabo barimwo abagabo b'inararibonye badashobora gufasha aba perezida bakiri bato bato? Aba perezida ba Samiyani urabona n'abantu bakiri bato bato, aba perezida ba Ruto baracari bato bato, aba perezida Bandayishimiye baracari bato bato, na Tshisekedi baraciga iby'ubuyobozi, ariko bo kwicarana n'aba bakambwe bamaze imyaka myinshi bayoboye ibihugu, bamaze imyaka myinshi bafite aho bakuye ibihugu byabo naho babigejeje uno munsi, ahubwo kwirata no kuduza intugu bagaca bugufiya bakabumviriza bakabagira inama, maze Afurika ikubakwa. Erega aba bakambwe babiri ku myaka yabo n'igihe bamaze kuyobora n'abantu bo gufasha n'abariya bose ba Traoré, n'abantu bo gufasha ibihugu bitari bike byo muri Afurika, maze tukagera kuri bwa bumwe bwa Afurika, tukagera kuri ya mahoro, kuko ata mahoro iterambere ntirishoboka. Narababwiye rero ngo tugaruke muri Kongo, intambara zose iyo zibaye habamwe inyungu ku giti c'abantu canke inyungu z'ibihugu. Nagira ngaruke kuri bloke zishishikara kugira impinduka, zishishikara kugira ibihinduka. Bloke ya M23 yagize impinduka zidasanzwe mu kwakira umukambwe nawe ari mu bandi bakambwe bayoboye ibi bihugu by'aka karere imyaka myinshi, Joseph Kabila yavuze ijambo rikomeye ati iyo ukoze amakosa menshi igihe kirekire, iyo atakwigishije arakwica. Ubwo rero niyumvira ko yagombye kubabwira ati hari ibyo twari twarihenzemwo, hari ibyo tutakoze neza, none ubu turaje. Nico gituma abonye ko akwiye kwifatikanya nabo yari yariteranije ko M23. Burya rero ikibi n'umuntu adahinduka, ariko iyo umuntu yemera guhinduka avuga ati nari narakosheje, nakoze nabi, uyo muntu aba ari umuntu mwiza cyane. Ikibi nuriya muntu w'umunyakadada nkuriya Ndayishimiye avuga ngo azogwana kugeza ku iraso rya nyuma. Iyo umuntu mwene uyo umwumvise ubishoboye ubana nawe cyangwa ukorana nawe, wo muhungu ukamuta, kuko aba ari umwiyahuzi, aba ari babandi ba kamikazi. Rero agwanira ibitekerezo by'ubupfu, urumva ntawe ariko aragwanira ibitekerezo byo kubaka, ibitekerezo by'iterambere, agwana ibitekerezo by'ubwicanyi, by'inzankano zifatiye ku moko, ideologie genocidaire, abagwanira ibintu bitagira mvura, ibintu bitazwi bidatahurika. Uyo rero urumva abameze nk'intama yazimiye ataye inzira. Cyo gituma rero dushishikara kumukebura, kandi nimba hari abari abakurikirana bino biganiro nkunda gutanga, murashobora kubimushikiriza, izi mpanuro zikamugeraho zikaja mu zindi abantu bamuhanura. Burya ngo iyo umuntu yanka guha ngo mu Kiswahili bavuga ngo asiyefunzwa na dunia, asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na dunia, asiyefunzwa na jirani, asiyefunzwa na wazee atafunzwa na dunia. Rero nico twagomba kumuhanura, ariko tugarutse kubiriko birabera Igoma, impinduka zidasanzwe kwakira Joseph Kabila. Bamwe bakavuga bati kurya yahemukiye M23 ashobora gusura kuyihemukira, abandi bakavuga bati M23 irose umuntu w'icubahiro, umuntu w'iteka, ashobora kwemegwa n'amakungu, ashobora kuvuga likumvikana, ashobora gukosora amakosa mukahize maze bikagenda neza. Inyungu za Joseph Kabila hanini
twovuga yuko ari inyungu za mbere ku giti ciwe, ariko hamwe yofasha maze amahoro utekana akaba kumvikana n'abandi bategetsi b'ibi bihugu muri East Africa, yaba ari inyungu ikomeye ku gihugu ca Kongo. Inyungu rero kuri Joseph Kabila gufatikanya na M23, akaba yohamagara Gatumbi, akaba yohamagara Fayulu, akaba yohamagara bariya bamukwega akababwira ati aha twari twarihenze, ibi bintu byo kurwanya u Rwanda, ibi bintu byo kugomba kuvuga ngo aba bakongomani bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda, aba banyamurenge batwi